Nagkandak po kaming previous pa, mga January o December, nagkandak kami mga seminars, ito po apod ming discernment sa kada parokya or sa kada cover kang sa mong parokya with representative ini kang sa tuyang mga youth, mga parishioner na kung saan ang parokya kang simbahan is member ka ni. Opo. Actually po, sa mo in-explain, sa mo kita mga po, pigapon ko talagang non-partisan dahil simbahan kita. But ang kaagadan po kang sa tuyang mga, especially ang mga youth, mga parishioner, na mag-irok daw po nga ni ang simbahan. Na yung nga po na sa muya nga ning napagdesisyonan sa Diocese of Legazpi, ining mga laiko o the late na pwede kayo mag-endorse kang sa muyang gusto man ibugtak sa maging pamayo kang sa tuyang gobyernong Pilipinas. Nagbase man kami sa mga kandidato regarding sa track record ninda, sa dedication ninda sa good governance, ability ninda, kung ano man so nahiling mi na pwede palan ini. Base naman sa mga ibang mga kandidato na wala man sa iba na igwa si Bepilini nasa moyang na napipili as in ang katuyuan ka ni Henry ang tigidang ningan so youth na sabi nga ninda kami naman ngunyan Ayun. daw gunindo. Kaya babasahan ko tabi ini tugusan ko tabi Henry. Yes po, go ahead po. Part lang po ini, part lang. Yeah, sure, go ahead po. Okay po. Okay. A good Catholic once said, the church is non-partisan but never neutral. Good governance, hence Pope Francis himself in Fratelli Tutti stressed that Catholic must be active in politics. A good Catholic meddles in politics, offering the best himself so that those who govern can govern well. Catholics should be indifferent into politics but should offer suggestion as well as prayers that their leaders may serve the common good in humility and love. Politics, according to the Holy Father, is a lofty vocation and one of the highest form of charity because it serves the common good. Taking all this into consideration in all exercise of the prophetic rule, after having undergone a process of discernment through a series of meetings, dialogues, and consultation among officers and members of the Diocesan Council of the Laity, we hereby resolve, together with the Sangguniang Laiko ng Pilipinas, to unanimously endorse with a strong conviction the candidacy of the presidency of the Vice President Leni Hirona Robredo and her running mate, Senator Francis Pangilinan, as Vice President. We are also opinion that VP Leni, based on her track records of service, dedication to good governance, ability to implement partnership and programs for the advancement of the people, especially the marginalized, and her acquisible integrity vested to others. Opo. As stated in the statement of the Sangguniang Laiko ng Pilipinas issued last February 5, 2022, with our current political, economic turmoil in the pandemic situation in the Philippines, we firmly believe that Vice President Leni Robredo, a God-fearing person and the most capable candidate for the presidency. Yan po, Henry, ang samuyang tuunan mo yan. Council of the Leyte po, kaya, Henry, ang mga paris, sila pong piapod na Paris Pastoral Council, na-confess na kang mga civilian bako padi, bako madre. Ngunyan, sa gabos sa presidente mang kang parokya, sa piapod na Laiko Chair, kang mga parokya, kami na po ito, nagkandak man kami kay series kang pigapod na nagbugtak man kami kay Presidente. Ako na po ito, abinugtak ninda para tumukaw tigdi sa Council of the Leyte and Diocese of Legazpi. Actually po, bago may man ini pinaluwas, pina-approvean may una kay Bishop kung approve ining sa muyang statement. But sabi nga ni Bishop, ilingon niya una, then kinorek niya muna. Then at the same time, na-approve niya po. Actually po, Henry, may mga time na nga napigapot ako nga nagpaluwas ka mukha ning statement na ang simbahan bangay ng partisan. Yeah. Okay. But sabi ko sa imo, Henry, na inisa mo yung katuyuan,
bako lang ako ang nagkumpesto kani or grupo kang samoy officers kang Council of the Leyte, but katuyuang kang gabos na parokya. Iyo. Katuyuang kang samuyang pig-apod na mga parishioner, then ini ang dakulaon po na samuyang piga yan, ini ang pig-apod na youth na sinda dapat ang mag-iling, magreparo or maikorek kung sisay na ang dapat ang ibugtak ng unya na magiging presidente. Iyo po, gusto ko po ang hindi sabay naman po sa activity mi regarding po duman sa April 9 nagigibuhon diyan sa Legazpi Boulevard. Opo. Sana po bali po ining kwan sa Muya ining activity nagkumpesto po ini kay mga LGU non-government organization, then ang dakulaon po tigdi ining participation kang Council of the Leyte, which is na participaran kang first district, second district, and third district na magpe-prayer rally Opo. going to Legazpi Boulevard na samuyang pagsuporta kang ininganing walk for Lenny. 4 o'clock sa hapon, but so araming mga yung lugar, sabi mo yan na so sa first district, third district, mag-start sinda maali dyan mga 11 o'clock na yung ukto, then going to Albecater. Ang schedule po kaya, ang second district, third district, magtitiripon sinda sa Cathedral, then the first district, magtitiripon sinda sa UST college or high school, Tarawis. Yes. Then, mag-sarabay na po kami going to Boulevard.